15,000 bottles. Ayuthi aya makoretwo magitheria taoni ya Nanyuki mahinda kwa mahinda na niguo kurikireria mihango ya mwaka uyu marogotete gikorwo-ini rwa Nanyuki na barabara-ini nene makiuga guku ni kumwe gwa kuria kuratigirwo na giko kiingi thutha wa mambura ma thiguku. Aketheci kia twanga muno ni plastic papers na twatathi tutu na macuba ma mai muno ma mai ndakora mai andu ni mai na ma produce kifa nyingi muno ukira maraci consume back to the industries. Tunataka tuweze ku inculcate that culture ya kuona kwamba watu wetu wameelewa kwamba they can handle the waste from the household level, ndio tuweze kuwa na quality water ambayo ina flow katika mto wetu hapa ya Liki. Mutongoria wa gikundi giki kia Ng'arisha mtaa Peter Maigua augite cuba cia njohi ni nyingi muno njui-ini iri kionereria kia uria muingi uri mambura-ini urateaga giko hatari kihariro. Na muno muno twamuthi ndwana concern ati cuba cia njohi ni nyingi muno hakuhi na ruwi na njui citu muno ta Nanyuki River ndorogota makiria macuba 1,000 cia njohi iria citetwo ni andu makihetuka andu mokite guturia iri icio atonika park keho neo ne threat ne macuba cio magikuwa mathiro wiri nona ginya nyamu icio cio manye cigukua. Itanya ria utheru uyu ni kugitira muingi kumana na mirimu iria yumanaga na kunywa mai ma giko, na considering kwamba hii mto wetu ndio the main source ambayo inapatia watu zaidi ya 45,000 maji, inakuwa ni changamoto kubwa, na sasa itakuwa kwamba ni kitu ya maana kwamba tuone kwamba hawa watu wameweza kuelimishwa, wameelewa jukumu yao ni gani, na through that tutakuwa na some improvements in terms of the way waste yetu inakuwa handled. Anthony Rukwaro ni muikariri giti wa muthubari wa Nanyuki. Nio merutire ta andu a kawaida makanyitana na timu cia mipira arata makauga mwaka utogithira ma make sure town yao ni yathera, na nikio tukite haha ta Nanyuki municipality tumanyite mukono tumateithiririe kuria tungihota gutheria tauni. Ayuthi aya moritie a Kenya kugia na uigĩrĩrĩki rĩrĩa maguta gĩko, na oho makoria honge ciothe cia thirikari iria ikonainie na maria maturigicĩirie guthingatithia mawatho mothe niguo kugie na utheru matũra-inĩ. Emetu ni kwanza kuwakumbusha hala kwamba hata kama tuingia mwaka mpya mazingira inatuhitaji na lazima tuhifadhi kwa pamoja. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimu.